gidma yale okore emission fe fe la drol imva choringa nangen Dakaru akina mosu yetuma bo def na mission fe na dara bay ram dot boto ko lemine chor ngi jangir de na jakare fu ma de me sancha ya dara ta daray me aha ta daray me aha jendet na bo mbaron bi cérémonie fane pour mbaron jo sort me kem ret boto ko lemine chor cérémonie fana ni binde le 26 janvier o fay bo ma didin yete garna itam oten fiu fop oten caméra yun oten photo yu ten jallu callel ke fop yen pare nan lemin me chor ni nam tele mama Mamadou ay non deru callel ke detina imbina rek me no lay kala ingi chorin tere dakan sokin ma tele yam immosor boya anona gasa e alhamdulillah rabbil alamin kontan ten bo ñew foto ni ñew mosu tere fokino yaatu to adil o kino nuna yona fa chor to dilo nu detke piska chor ar far fokino anona ga waye layir fokin kate fierna to waye da sokin nu ref nakamum tena nangu worna im voten lele gingi chor na keleke tele mama Mamadou akeleke hali zanjara ndanak bo ajeje kare fo nana le ma nga menene rek naare to nana nu viri vaytuma kanso kama indi hilna taw bon sikin bo baju reswine sopa ana invacior kon gidma yale gidman ni gidma basilum sallana ni basil nete na barkay a bera ngen keke den je lakas ka de ber na bam pa facior to yale subhanahu wa ta'ala wa han ya samte fin waytam jiaw day na mak na wo manu giyom rek me giyom tok cior to bu ko ma bo giyo jala la ya futen bo lelik so pin activité tike i mo nyobu cialel ke ngedanam no yale subhanahu wa ta'ala na makan fana refona na radio fana ni tefon tajo ke mo nya Sénégal te yon fo o wodal na barkay o fafa pof lam digal mof no ma yale subhanahu wa ta'ala wa han ya samte fi fogole internet ki yakarame koy ki anone ten mbugu mbalakit rek no ke no ten wegto imbugu ngar koy no ke no ten def mbugta ndorne yakarame xa asorit ka koy ano ten def o fogole internet ke ndax itam deno fa ko den awem budam to deno fa ko tam jege yakar ha wegit ka koy lalka den itam allo o fole internet ke ine yasora fanun gidma yale subhanahu wa ta'ala ngedana Sénégal o yale fi men jam jirle ka anona ga ten refna adna fane o yale subhanahu wa ta'ala afudna ni na in te wat o yale fi jam na Sénégal lala o fogole na internet fa itam rawatina sereer wi annaga de mojun nan kel laya inna nga lay kana internet fane fati njafandiki waten mosu mboñon layten ka bisidna isale kiris wala bisidin lakas ka annagan adna fe panjaso patimbik imbiya ke yo yala layna na alquran wahtasimu bi hablillahi jami'an nyapa ka fokat na wine na barilla na internet fane rek ka samran na wine ziar ya puti serer fop hedana den no yale subhanahu wa ta'ala o kinokin manure fona na adna fane na Sénégal fa Sénégal fop o yale fiana ino fop jam ten inenta goya faden ngedana den kontana njiawda yo mak na nun ngedana nun itam émission fa nek ya sam barab émission fa bakit inin nun ya sam barab émission fa bakit na nun na adna fa ya sam numbi émission ziar ya nun pa kontana njiawda yo mak rawatina basin ne ufna meke fop kontana am na den to ñana na den wassalam joka njalo sin ñoxe madu yakarame no ke andone o ten def émission ne bina fawo njego dayo mako o fogole internet ke tel do non ten def seigne Madou Sarr arf nek satu fe no ena njaroy Samba Thioro yakarame a xeme ke itam fado yalla subhanahu wa ta'ala awet men dara itam wi andone aussi roga doxna den ajo ke ki roga la suna a xereran fa den kon tere do émission ñom ñala yon fa Thior production TV na caméra fe o pogno elaji sunu micro le i cioda nun dig daje na émission fa lakas fo waxtan lakas jokanjal kono fogol internet ke bo fandik rek meke yakarame mbini sella uyo mbinne ke asigné niki anu ten def fado yalla subhanahu wa ta'ala e ngatno hen ten def Madou Sarr signé he we injesnoti nakoy xaja imbasinte président o ndax hulay nay tam o yalla binnugo on kam ngentanne wara jemo je katte mo ñano waxtalle ye émission e mbina bo pare kon lefa sima ngol mi eno el Soufiane Diène yakarame aussi ñe koy même mo wadangi kaddu ke sax aje ka on dik ngawago no layna im andaf Madou Sarr Mamadou Sarr mbuanga no présenter refa ref hadama ding fana andona ga o haro yala fa hanna ref o haro yala musanna heñle o haro yala fina tirefo kino annaga bo bu fadwe no yalo he ham inniran dara inniran
jalla no yaalo subhanahu wa taala jalla no tulero sallallahu alayhi wa sallam ken somten inti dun materi mena agar meke ka nanna adna ka nanna nana hali walla tus inniran ro somoten innun fay heñi musu keni andunoten ke ro yala winanoten itam individual ka ro yala rafdini heñi musu yum na ke banal layno ten o kino pa haref o kino amusna heña ref o kino fon kayna domu adama ref ke ro yala lasuna areran fi fadwe no yalo he amusora faden abu hawinwe afon kaya winwe mahnan we nanan fi na annaga keke refum keke jehum aha afia fi hom go pada ref rek ke waruna dal tefudo arevo tuler na so arev na sunna fa no tulero he anyo ke anona gato no yalo subhanahu wa taala alla sun teref ham wana wodna fa hanna sellaina afanna annaga o hege non ten ke andona gaten roho yal asimdu ko askale malemo tulero sallallahu alaihi wasallam ga inna arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lulirom arfangna dara arfange to ref yirmande ñel fadwe no yalo subhanahu wa taala ko yirmande fana ham fanero yala do nuna de firanno ten muk arfange to tere yirmande fadwe no yalo e to tere tere ka annaga ham fana yonna fa yirmande ayon arfo annaga sellaya te anyo wan fi fadwe no yalo e to ajifan ke mbanal layno ten dalo kino pa haref o ya ham ref o ya batina ref o kino sadar woro yala ref o kino annaga ke nyoruna dal jallan dina jallan l'islam to ken def ke annaga ten roho yala buhu to kon kaha ten tahubete garmeke na tus bisi diran men kon na ke banal layno ten dal ref o kino annaga o kino pa haref o kino mosure i heña ref na koy ken sallan kan ya samro yala chino wot a chino hut a chin sutura a chin barke a batino wasmen abat hammam fane abato wudole abato hudole bokete yene nan fadwe no yalo e fa sunna fane no tulero he fa dina fane no yalo e subhanahu wa taala pura jovani nimbamir anyo wanin o yalo e subhanahu wa taala fi yanin tikaha na barke alquranul karim ya karame wo itam fogame aje ka no ndox nit nanu atuda moten nek ndara fe ndax wo sako xat ha mi sako dara fane mi te dohnu dara fane i dara fane no el daru tawba i hoyewetel na janvier fane ngatna i daru tawba na ko yene aten école yene aten internat fillakas fikiwal na koy na paspasum fana doguyum ke andona gata na parew jalla no yalo subhanahu wa taala ajiya yene lakas ka annaga apareyano jalla no yalo subhanahu wa taala fo tulero sallallahu alaihi wasallam fikatenar na jallan dinal islam ka annaga na zahir wa batin in kontana pa in kontana jërëjëf waay voilà o fogole internet ke ɓato jokono njal rek na yono yo no fa in suivre Thior Production TV e fodna caméra lacina fodno micro le ɓato ngar bo fanik rek kambine rek no ke ano ten ref wallu waxtaan le ndax o kentanugo on a jega ka tawag na siden o kentanum o xe njesnotina koy mbaskante simin bo pare ala in gono fi simangolum ala in ho refna Madou Sarr xa nuno ten ndax o kinogo on rek a jega pok nda jega kentan itam nda jeg ka ando itam roog la samo ten no ndiro ndik jok to kores jonga jam kon le fa simangol le Ahmadou Bamba mo jël Nasri Bamba Sarr akin sate fa kena ñojoor yakarame koy nana waxtaan le wala boog anda o ndik no ke ano ten ref Madou Sarr lewani koy goɗoot ke laam presque inde ɓum fop no ɓeesa laacu ɓeer te ref o andoona yee itam ke te eta hayna fi a refana bajurum a nanana den a refana den no saxo nuwa te refna itam a refana den nuwa bajur ke mboncuna te foñin nuwa den suguna itam to rowa yoon ten itam to yoon fi ken moom eta num o andano ten bo yete janga école itam no jafula ref i bo nen te wasa cang ñu fa nekk koy presque toujours i ñaalo yongo i ngoɗatire bo gannaaw karidale kete garidna meke ten taxu sax bo i laaco ngoɗatir mais semaine o semaine mbaro ngolo ngol waxamo jef mena cafa ɗak te ref o an naga nak wax deg andanum a paax keke itam te sikna nene te refi a las rono ten to lasma yan no ten yete deɓax bo an naga o jilwanga mete ɓeerna rek
bo garanga xanne bo soɓin meke rek ware ref ka andona ga mi betiram to refe surprise noon a ñoƴora fertu a ref sukke te wasa ye na ref suka coɗeli suk te refta bo a waas te waas naka commencer keke a fertin ɓañum ma etu moof a etu jang ma ndoko wiin we ngarama bo nen te dawa me an naga men roxu yala waru a fudin koy ten ref meke and naye ten ref Njare Samba Thioro roɓe ɓisidin itam te gara moof meen a xaay parce que comme sar fane weeke njexe ngenan nda nak oxe gena xaay a xaay te ref meen ma and naga itam a ɓisidanga saate fane bo ka and naga saate fane njexɗiran a andana den itam ka and naga itam andiran a merana den itam ka and naga merɗiran ten ref cunga roxu yaal yaam waro yaal man nu ay saale nu xinayit na nananga gonum rek a raxaniidin a raxaniidin tiitam a roxu yaal soom fotulere to te refin i bo and naga nak lefane mayu daal andanum te mais waxinum o ley fete pax wax deg nda keke moom andanum a paax bo mene bo yete jexaw tew i mboten ngata ñoƴor njoto te we refe o ñoƴora o cala na ref ngata ñoƴor ndet ñaaƴin itam bo nen te jexaw tew fe bo nene i mboten so bon nak ndemanga me andinum mbar ñako ley o nga anduma no ten fiim ke wara xama wasnuwan no sawla i njokam njal a paax a paax yakarame koy témoignage ke oxe mofna i mbasin te présente o a ley in gonum fi simangolum fo xala ka o ndik no xene Madou Sarr o fes yonga jam sirne simnawom to daknam ziare a paax to simna yit we ndefna mbine fop goro rewo a teɓo maako to simna yit maako yam naga ten ref mbine te ref Mamadou Sarr simna yit a yafane yam naga ten ref mbine te ref o tewoxe Fatou Sarr te ref o tew in a ref ya in a kuukom mayu i ɓasil ne maya te kuukwa den kukorta den na naga itam nene waru kukorta den ine ngidman no sawla itam ngidma ten we naga itam ten refa ciñale mbelelong kuko i to it ndona ten ka ando naga itam laaca ɓisidin lamit na naga it a jiya solo nami i we na leya ten ref Sidat Sarr o ndeɓ Mamadou refum ino mbogu faap i te ref ka ando naye it in fo ten o ndeɓ fo maak ka miña refu anda o ndeɓ a nanga refa fo mawum a ñakino nanan o ndeɓ a nanga refa fo mawum a nananin na yaan refa tout tank o ndeɓo njaxeer bo soogo andiloxa adna manu te wilona wilam manu te genona a genam ma i lem kiram ko ya fi ponu keke lem kiram a fi ne nan manu ate genam rek ma moƴana mi refu a moƴano ten itam na yasam nu kay ngeɗ kan adna rek te ref ke moƴana in a ref ke moƴana adna fane a ref ke moƴa ɓasil ke a ref ke moƴa yaay ke fi goor we fa fop i ino itam ine ngidma fop to content na fop itam émission fa neke yasam te refa émission yasam te ref ka xupna meke yasam o yaale fi barke a waxaan sam te fi'in ñaal neke mbaam nuna te refi ñaal na andona ga e ñaal mbekte refu na adna a ref na l'islam a bet jaka a bet juma o yaale a leya teen mayu nu maduna a cafa tedak wala a cafa naak a jamale lemit na ga o yaale lema a fiyanam ma e mbin arjana na yasam i madan am mayu to te ref ka ona ga itam te yona fa gem i bon daya xay meen i njokam a njal a paax Sidat kono fogole internet ke in way a sora fan koy na émission fe ten Madou Sarr meke na saate fe na leyel Ndiarogne Samba Thioro no ke andoona yee ten yàlla subhanahu wa taala a cunun meke i mbine kon i coɗa nuun dig daje jam fa jam bo jaf lakas